Kublish boni paper log bro season 4. Hakabai de bekani ram tak tu ki bakwa ban apply mta ka SSC GD constable jong usnem arjar punriu berpunyo. Tenam tak tu ki bakwa ban apply kani phila ban page kani ka video do ka bakut ngbatai pi yiki jington kam baro. Ki post baro jong kani ka SSC GD jong ta usnem arjar punriu kadon hadu arsan hajar saus pa prapunyo post. Tenam tak tu ki bakwa ban apply kadon jingkermen bahan war ka khambun hi ka post mtaru nam takani pihak ban penkrek bahaya ke exam hakshwa namar kani pen haptho shwa ke exam hadin ta pin sayo ban mare nata pin sale medical test nata ter tambah kan sedang shwa ke exam tekan mau ke exam kadon ke negative marking kandon ka minus mark lada pitho ekno kanu ka question ka ba phi phim suti kana ba khandai ya kata ka question ba bitho phi kinsa sha minus tangan pen ep ka ban kong du nata cái application form là nó pin submit và pin tab ban apply kada sedang na du menin tarik benai bakar ajar opsan bat kelas dit kade hadu ka live hui tarik benai bakar ajar opsan kin ai port tang shibnai hi ban tab ba pin apply hakabai de bat kani pat kim don kam ban siu nam taki SC ST kim don kam re ban siu nam taki we pat kategori khela ban siu shispa kawai ka post tenam tak tu ki badan gijing bakla ki form gijong pi ka poro pi pendap katarik ba pin correction kadika pra tarik banai bak ningkong arja punreu hadu kash photarik banai ningkong arja punreu banam tak examination pat kan day hau banai February hadu jongu banai April arja punreu pia ban kre bah nam tak exam gijong pi ni pe nam tak pay skill nap tak barok jong kini ki post kedai nadu ka level 3 kan sedang na po ka arpui hajar nyospa hak chibnai hadu kan kod hadu ka drup kana hajar shispa hak chibnai nam ta baro ki post mo tanam ta ki vacancy detail ki don hadu newtally ki force ban ko kadi BSF anta ka CISF CRPF SSB ITBP AR matka SSF nakam ta ki senrang ki SC ST OBC EWS BUR ki BSF kadan hadu sanspa arpsaltoli ki post nanta ka CISF nanta ki SC ST kaju ituru kat total kalong hadu khatla hajar shispa laipusan nanta ka CRPF ka total post kadan hadu san hajar laispa nripun nanta ki SSB ka total post kade hadu khanyospa nripusau nanta ka ITBP ka total hadu hajar khandai nanta ka Assam Regiment kadan hadu khatranspa san punriu nam taka SSF kadantang arpulai total post nam taki SC kategori hadu lai hajar sauspa lai pulai nam taki ST arhajar kandai puai nam taki OBC san hajar lai spa arp kandai nam taki EWS arhajar sauspa kandriu nam taki UR kadai sipo hajar sispa kandai pufra khambun nam taki UR nam taki kategori jong kisinrang bat ka total baro jong kini ki post jong ki senrang kadon hadu arpulai hajar sauspa nripunyo bat nam ta ki kenthei pat kategori kadika jui kidon ka jui nam ta ka BSF ka total kadon hadu nruspa khandriu nam ta ka CISF kadon hadu khatsa hajar sanspa khandai pusan nam ta ka CRPF kadon hadu san hajar sauspa khandai phau nam ta ka SSB hadu khatnyospa nripusau ka ITBP arspa kandai pulai entah ka Assam Regiment hadu khanyospa nriu bat ka SSF tangar pulai bat ka total post baro karandu arsan hajar sauspa prapunyo ki post ba menta usnem ki khambun jong ki kenthei ban jong senrang ki kenthei ki poe du arsan hajar sauspa prapunyo menta senrang arpulai hajar sauspa nripunyo hanrai kham jenjar pat menta ki SC ST menta ki khasi jungi nambar ki don tang hadu ki ST kedantang arspa arpu arngon ban taki SC kedantang hadu arspa drip kendai nationality citizenship candidate must be a citizen of India vacancies in CAPF and AR are state UT area wise hence a candidate must submit a domicile certificate PRC again his domicile UT candidate ki ba apply ki deban long ki citizen jong ki India mentaka vacancies jong ka CAPF bat ka Assam Regiment kandai taki state wise
nam taki candidate kide ban submit namtaka domicile certificate namtaka permanent residential certificate lane ka domicile certificate bat namtaka age limit kande nadu kat plus nem hadu place nem kiba apply kani kila ban apply nadu kiba kat news nem chitengru kila long ban apply mo tanam taki kategori SC but ST kade 5-year age relaxation bat nam taki OBC kande ru tang license ban taki ex serviceman ru kande tang license bat education qualification ki candidate kiba apply kini kide ban pass ka kelas 10 cheneng kila ban apply nam taki ne ki post kiba pass na kinu ru ki board la kilong ki state board lane na puki university kinu ru kila ban apply candidate who have not required essential education qualification as on stipulated date 1st 2026 will be not eligible to and not need to apply temtai tu candidate ki bompat pass ya kelas 10 tekim la ban apply nam takani kimpadio ya ka certificate kumju kimpat la ban apply kemudian tak itu ki benang syong kelas 10 nta ki ban sa tho exam han us number 1 phim la ban apply nam takani ka SSC nak bentak itu ki badon ya ka NCC certificate phila ban yo bonus mark A phila ban yo R%, B phila ban yo lai persen, C phila ban yo 100% bonus mark tak exam ki jumpi taka post kumju tenam tak itu ki badon ya ka NCC certificate phila ban tik ba phidon ya ka NCC certificate apo jo ka application form ki jumpi phila ban kan mau ban tik yes balada phimdon phila ban tik no but nam tak itu ki badon ya ka NCC certificate but phimpi kled ban tik yes ka application form jumpi phimla shu ban penkala hadin kan mau kapor bapi proof ya ka NCC certificate jumpi pihak ban ra daka original ka soft copy kinom tre bat kitu kiba dan sulet NCC dan sulet join mata nasisnem kibom pat yo ya ka certificate kibom pat dan certificate phimla ban take bapi don ya ka NCC certificate kat bapim pat yo phimpat pass ya ka NCC kat bapim pat yo ya ka certificate phimla ban apply bonus mark am taka NCC menutaka fiscal efficiency test pinsale hadir no pila pas ki exam ki jumpi kan mau ki event kadon tangkaris nam tak senrang kadon hadu kadeka 5 km piaban mare 1 km nataka minit kadai papia pandep hapo jongka arp 1 minit barki kentei kadai 1600 mitares kadika si kilometer ponrus pa piaban pandep hapo jongka praminit steng nota kani ka bapo si kilometer ponrus pa kms piaban pandep hapo new minute mtaki senrang kanipat kamde mtaki RCST kamde mtaki miklia ki jongi kadai tang mtaki tu ki badai napo Ladakh region berka fiskal measurement test sening ka fiskal standard test ka height kadai shispa new form mtaki senrang but female shispa san punyo kane kadai mtaki wiki kategori henrei namtaki SC ST mantaki North East state kidai dek pat kibi height all candidate belong to scheduled tribe will be 162.5 and female 150 kaniro kadai namtaki baro kito ki bomdei na pojong ki North East namtaki North East kung Meghalaya Assam kito ki wei pi badai pojong ka North East region ka height namtaki senrang kinshim shispa san punyo bat namtaki kentei kinshim shispa sau punyo kamdon jingkermen baha namtaki tu wakwa ban apply ya kane ka post namtaka fiscal measurement test namtaki chest kinshim prapo kon expand but expand kinshim san meter plus san meter namtaka prapo kin lohadu prapsan all candidate belong to scheduled tribe will be on expand 78 namtaki tu kinan candidate ki baden namtaka ST ka on expand kinshim new funrio namtaka minimum expand kinshim san ka total kelong prapuwe centimeter namtaka expansion tenam taki ni tu ki bakwa pan apply ladapi kwa pan apply po jongka website so bahasa page po description box ke jonga bisa cek tersebut namtaka website bapin apply hak bapi apply kani pimdon kamane je po saiban he eru dak bapi penon kam dala ka jong kapun
Download yau apps jongka SSC nata pisa registration mentasa apply. Kan kam so ke phi bat kan kam dunai ka jinglot apply ka jong phi. Bat kunju nom taki advertisement lada phi kwa man kam tip kam bahas chuchu philaman page apo description box ke janga kan sabu e link umlo phin page ki advertisement ki jong phi nata phinsa page jadi phinsa ilot ki jing don kam lada phin par sutu. Tentang kini video pen phi menta kitu ki bumper subscribe ke channel jonga soba mane raplang ban subscribe menta ke channel ke jonga bat kun maru ban like hadir me phila de page akan ni video. Kubleshibun.